Ki ne moli ia pe ona sisila te molina ale HRPP ena o ki ia mai sisila mai ro ia ena o le sole o talai ia se ola ko pu atu ton ia o se vai ngana le tato moli ale HRPP ena o ki ia la to moli ia awa foi ia le lato aso fanau o le lato parti fas fulu to sanga to fa vai nei parti ya le ala waki do la to moli ma ne yo moli le le HRPP pena foi tonu I le fatu yo pena foi mai si tanto moli e mo mato ko fitu to wina na pena si sila mai ai le ma ne ya ena wa te tala ya ma omi lo le te tai foi le tato parti ya le ki ya ma ola I lo tato molina fe mai manuia le kirisimasi Samoa ya na ya lalo fo yo niu na ola o ina yo lalo ulu ya na lo ya uma tato molina pe yo hava yo tiai ya ka semana ya ya semana yo tonu I nga solo tai tonu tato le lo tonu ola moli ma na yo koko Samoa lo pena fo yo matan se ma tato pupu ya tonu na o ka semana yo tonu na wa mai tonu lo celebrate tai ale tato pasuro to sanga ale tato HRPP ya pe ona se sira mai ai ya to tonu I ya lo te pele tato watale to solo pei ya lo to la vai tonu yo ya lo te tonu sao tonu I ya ma na ya foi assim no sumo também yo ya hola lai tonu la na ya o mai tonu mata mai mori se li facina mai lei le tato HRPP e qua nei Petesa ya tato viro mata mo firma fai mai lo tato lau lau